Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Anak ako nang, iha. Ti bagbaga ka na kayo, ma'am. Ni Albert nga anak yo. Ti pamati yo siguro, kat sumsumra kiti klase na. Ngem saan, ma'am? Ano ya? Apay, pagkunang masaan nga sumsumra ti anak ko nga ni Albert. E dito ta, binigat, nga agrubwat, na kayo no porbe, na kaigam ti libro kan na notebook. Itit ko keng kuwan ti allowance na. Itik malmalim. No, kurangan na pa kita. Tumawat pa itinayon na. Sa mo bakit ibaga? Nga saan nga sumsumrek? Itik klase na? Ngam dati po numam. Hindi niya nga rason. Apay nga, ipulumuso na kanya. Siya sino ka itibiyag ni Albert? Kaya na siya sino ka itibiyag ko? Tapno kasla, masaknan ka? Gusto ti ko na yo, ma'am. Tapay ko ma. Boyfriend mo ka di? Ti anak ko? Saan ko nga boyfriend, ma'am? Nga mag-ararim kanya. Kas may isang anak. No ti may isang anak, kat saan nagtungtungpal, kadagid na ganak. Nanggaro na ti pa nagbasa. Saan ka di nga nasakit para kata kayo, ma'am? Eh, ka talaga nasakit. Gasgastusa. Di ba't kaya magbasbasa? Masak na anak. Agsipod ta, may sak nga anak. Ngagsak sakripisyo, dagi tinaganak kanyak sa di kagayan. Tatatang ko, kaninanang ko. Sangka sa pulan, sangka po yan. Ngam ikarkarigadan tabiman, timang pabasa kanyak. Agsipod ta kayat da, nga makapagturpusa. Tapno matulungak tumet di kini kaabsat ko. Naisang-sang ngayon, tapusom no kasta, iha. Ano nagan mo? Stella. Stella. Naisang-sang ngayon. Kinagyaman at. Kad magpaisuman day ta nga saan nga sumsumrek ta anak ko. Hindi pa nagbasa na. Sarita kami tinapat. Hindi rat ko man ibagbagamam nga siyaktin nagipulong. Wala lawin. Kadagyaman na ka, Stella. Agyaman na. Tamasagnan ka. Tingkay ng higan, papagayam ket may salang nga paset ti pagkasaritaan, lagip tinapalamas ni Stella iti Lawag City. Nga dito iti may kaopat nga intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week. Idagtuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kini programa tinga lagip tinabalabas iti Action Radio DCG Silawag. Iti panagmatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagiti agkakadakkel a premyo. Gaputa in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Tinggan ta dito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595.
808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken one half islab Letson belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken one whole islab Letson belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Isa rin natin nga denggan, deto'y panagyaman, ken panagawis, deto'y 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat ala inyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, dati grand finalist tayo, may kanam nga grand finalist tayo. Ket may sa kadagiti pagpilian para ti panakapili ti best letter, panakapili ti grand winner nga umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kada do. Isawang surat kayo. Ta kayo nga madaman nagbibuy kanya kita. Thank you for watching. Paki-share dito yung video tayo. Ket numabuyo ita. Mabalimot nga adadang kay tupay buyain ito na aldaw 12:30 ganit alas 2. Iti programa tinga lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJC Lawag. Okay ba? Rato yun ni Mila Milyare, ni Janet Balcubero, kaya dumapay nagbibuya, ni Erlinda Stervilio. Thank you, Erlinda. Ikan kanay ng maparang supporter mo, iti dear man ng naming page, kenti page nga Ray Fiesta Sentenciador Award. No, saan ka pa nakapagpalo, pakipalo na iti page ni Paring Ray. Nga Ray Fiesta Sentenciador Award. No, iti YouTube, ti pakabuyaan nyo ito nga video, paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kumati YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Okay ba? Pakasalitaan ni Estela ng entay pinauluan, maseknan. Ituloy tayo ng masa pabagayam. Nakurapay kami lang nagbibiyag manong namitan lukang nga kakabsat kat siyak tinauna tagakagayanak manong tuyak nga naipasngay. Iti nagturpo sa kaon iti high school. Kat siyempre, kalikagum ko una iti makapagbasa. Kat binagbagaan datatang kininanang. Anak, obligasyon mi, timang pabasakan ka, kada kayong anak mi. Ngayon lamot obligasyon nyo nga anak. Obligasyon mo nga rudmet, iti mangilala, nga saan nga mangsayang, di pagbambanugan mi kinanang mo, nga itid mi kayang kagastusin nagbasa. Obligasyon mo ti mangipasnek iti panagbasam. Obligasyon mo iti agtungpal kadig iti bilin mi. Ipasnek mo tagbasa, saan ka pailang nga makiboy-boyfriend. No, makapagturpos ka palubos ti apo kadadanton trabahom, ala ket
Kas inauna anak. Sa mo man nga obligasyon, ngem kidawon mi ken ka. Ti ba nang tulong mo to, kadig iti kaabsat mo. Dalawag ka di, Stella. Kuntang. Ewan pagdanagan nyo. Ewan sa baling aramidek, no di agbasa. Yan sa anak pa yun na makinubnubi. Basta nga root, tinabasamak manong nemi from first year to third year. Idit at na makadisturbo ka niyak manong iso da ito'y ni Albert. Hi. Dinanon nak manong nemi dito library, iti may sa nga bakantek. Siya na Albert, amok Ama muna, siya ti mabigbig nga idol, dagiti estudyante iti itong university. Gabata gwapo apig sa sex appeal ko. Playboy ka. Saan na kami nga napaidam Natimay sa nga babaeng kitagkid daw itiragsak. Ipaay ko. Kasken ka. Kasapulam ka di tiragsak? Saan ko kasapulan? Tiragsak. May panggabit tinailasagan nga ragsak. Di kasapulak, kita saan nga mang disturbo ka niya. Di kasapulak, kita makatulungan niya para iti adadape niya pasnek ti panagbasa. Basta, kat si Albert, di kan samat sumsum na kiti klase yun. Adda ka lang dito yung law-law-law. Pambarang ka lang estudyante nga hindi ka matsumsumrek. Saan ka sumsumrek ka na? Dito lang, library nga sumrek ka. Unit ito yung compound university. Barkada. Dadadang iyat aptupag mo, di ba? Babae ka barkada. Sabi, bagbagam na kita kasta. Masaknanak namin Asla, madikan niya, temay sa nga anak. Nga pagbasbasaan di kita naganak. Ngimsan naman nga ilalain. Ti pagbamban ng ganda. Nagasgastusan na. Ibarkada naman. Di ka makonsensya? Sabsabalik ka Si Kabe lang tinakagngagak ka na kita. Mabaling ka tingawisan ka? Agmerienda. Jack na ruwam. Lance nga ron. Saan ko apayan? Grasya. Huy. Anat mo o di nga klasem? Alas 12 malpas. Sige. Intento lunch. Pinugustuwak ni Albert manong nemi kinapudno na isupelang itinamagpitik ti puso. Jack ba lang makiayan at kunak, mabalimbat. Ngayon, kahit ko lang anugutan manong nemi nga nainlabak kang kuhana. Nagpiksa namin ti sex appeal na Nagpeso. Amin nga babae ito university belt manong nemi kat in love kini Albert. Ngem sayang. Dadi namat ibaspas nagtagbasa. Sayang. Naglans kami nga road manong nemi kat talagang hangkong sardingan iso nga bagbagaan. May kamano ka nga kata kayong nagkakapsat, Albert? Check the border. Talo kami, tuwang babae at na pamilyadan. Takda kami laingan kini mamatagdandan na. Nagretiro ni mamati trabaho na. Nagpempensyon. Ken nagtartarakan ti manok. Isa't pangalalanid ito na kanya. Pasali matumulong di kiti kakapsat ko. Di ka makonsensya? Kaita ka manan. Kung konsensyahin na ka. Di ka mo konsensya nga mangawat ti kwarta nga itad ni mamang mo nga para ti panagbasam ngem ibarkadam mat. Amom ti minum ti arak ka lang. Wan, nagimas ti minum ti arak ken pulutan. Isut papapanam sa kanto mabarte nga agawid di balayo iti rabii. Stella, sabsabali ka kanig ti babae nga makasasayita. Sikan sa talaga at pakinlaba ka. I love you. Diyak pa'y na-inlove ta si sinuman. No di lang siksika. Nga maduchiks mo idi. Edo, ore ka na gitoy. Once nga ada tumawag, bembang nakman ko na nagit. Let's go. So, dapat gastusa. Lastong.
Manong name iti pagkasiraan namon ni Nancy nga inlands date nak ni Albert. Ano't mariknam kang kuana, Stella? Saan ko libagan, Nancy? Nainlabag kang kuana. May sa biktima. Ngayon siya ipalubos nga may sa kabiktima. Amok ti kahit mo sawan, Nancy. Amom, once nga lukuyan na ka nga, i-check in, wala ka na. Mabura kan ta kristal. May sakan ka na giti mainayon nga graduar ti kolegyo nga sa aning na Virgin. Saan ko itulok? Masaknanak lang aming kang kuhana eh. Saan nga basbasa, idinto ta, ikan ni mamang nat allowance na. Amamok ni mamang na. Mabaling gading mamon, no, da cellphone number na king ka. Tanya taramidem. Ipulong ko, tapno amulat aramidan na. Tano saan nga mamuhan? Kas di nga, malukloko isuna. Kas di nga on sa serbi, di kita itad na nga kwarta ni Albert. Nagsipod na din wat yusar gusto. Sa balik ka talaga, Stella. Anak ko matbibiyang mo kang kuwana. Masaknan. Masaknan. Gabot na, maasyak, hindi may isa nga naganak. Nga aggas-gastos, agbambanugim samit nga igas ala us rin ti usto ti anak. Masagnanak abot may sakbot nga anak. Makikita tirigat datatang kinanang ko. Kit no saan ko nga pas nagtagbasa, di sayang. Sige. Gabot masiknan masiknan ka ako nam. Ito ko kenga. Ti cellphone number ni mamagna. Kasta nga rin tinabasamak manong name tinawagak. Hello, sinday toy. May isang masaknan. Ma'am, masaknan ganya. May panggabit kay mapaspasama kini Albert. Sabi mo ni Albert? Ma'am, may masang eskwela ti, pakitkitaan mi. Nakahinumporme, yung samot nga sumrek iti klase na. Tunukuan, nagpukawan, napanin iti antibarkada na. Anya? Kahit mo kasawan? Saan nagbasbasa ti anak ko? Saan, ma'am? Sino katap na ipulong mo deta? Masaknan. Masaknanak ngamin no, at dadig tinaganat nga malukluko. Luklukon na kita na kayo. Nalawag nga palang luko deta. Mapanagbasa, hambat sumrit klase. Mapamat iti barkada. Iti kasi nga oras, ma'am, patsya gawang pa isuna. Gawang pa nga rod. Kanayon na kasta. Nga nasumangpet nga nakainom. Nuwain. Ibarbarkada na ti kwarta nga itad na kada kayo. 8 itad yung kenkwan. Imbagag na ito tapno nga, muyot aramidan nyo. Yaman na kang kaihan, naga mo, Stella, taga Cagayan. Ikarakarigatan lang datatang ginanang ko, nga gastusan ti panagbasa. Iso nga, awan ti sayangit. Iso nga masaknanak, kani Albert, ikanyo ti kwarta, idinto ta, di matagpasbasa. Agaman kang Stella. Bayan. Tayo ito sumangpet, luwan na itong bigat, nga nausawan. Agsarita kami tinalapat. Manong name kabigatan na sinalagad na kmet ni Albert. Stella, agsarita naman. Apay, hindi man na nag-lunch? Hanin, awan kwarta, hanak inikan ni mama. Apay, nagipulong ka. Kasano nga nakontak mo ni mama? Alang naskan pa nga ibagat no asinot nakalak ti cellphone number na. Kapag nga naramidom na, gapot na masik na anak, Albert. Di ka maasyan kini mamang mo. Di mo sayangin ti oras naglawas. Time is gold. Hamuntun mapasubli da kiti naglabasan ng panawan. Anat pagtungpalam yung tultuloy mo ta saan nagbasa. Nga nanamnamaan, di kita naganak kang graduar ka ng sa amod gayam.
Di ka makonsensya. Sabsabali ka nga talaga, Estela. Jak pa'y pulos nang kita. Karigiti babae nga nagbalin ng mapapasat ti biyak ko. Sabsabali ka. Nga dati ka po na apay nga. I love you. No talagang ipatpatag na Calvert. Orit tandaan ni malpas ti klase. Into opening. Again roll kanto kiti pas ng bundag basa. Maasyan ka kumakin ni mamang mo. Sige, ikarik. Salang ni mama at pagkarihat ka nagtikapsat ko ni Tikatsika, Stella. Gabutan mo nga ipatpatag na. Gabutan masiknan ka. Sa mo kumaaramidan deta, awang kumalatan ti bibiyang mo kanya, no saan nabatag ka, di ba? Urahem ti umno panahon, Albert. No talaga ka, siga ken siyak ti agkagasat. Urahem deta panahon. Inaramid nga rod ni Albert manong nemi iti nag-enrollen ken nagpasnek nan ti nagbasa ket inidyan nan ti barakada. Ngem uminom kanu metlat ta. At narigat kanu no kulpian ng ikaten. Ngem idya balaydan kumin inom. Ininutan na ng ikaten. Basi-basit laeng. Aging kang malipatan ng tuno yung pinsan. Ket kastaon manong nemi ti panagyamyaman ni Nana Sabel nga mamangna. Thank you ken kay Estela. Thank you. Gapuken ka. Nagbalbaliwan ti anak ko. Salang nga gapukan niya. Ma'am, no tigat gapukan ka na kayo. Ngam, gapot ti panangipulong mo. No, saan ko nga namamuan, naging gadin ta kumakit lukluk ko na tanak ko. Kala sabi ko diretso ng tagsingsingpet. Ito kas pagarigan, tada kayo ito tagkagasat tinak ko. Nakagasgasat launay ti anak ko. Nga makiasawan do iti kasken ka nga nasiyaan. Nagturpusak manong naimikit kastaon iti ragsak datatang kininanang kaniglikapsat ko ng runa langaruden iti tairwar ko ti board ko ket ni mamang ni Albert manong naimiti ng tulong kanya kanang isirek iti may sabang ko dito lawag. Kaging ka naggraduar maten ni Albert manong ket napanak mat nakipaala ket karedi nga pa nagpaala na imyanak manong. Albert, hala. Opo, ay agawid akit diya kasera. Dito ikan. Nagturpos ako ka nagtrabaho at tumaten. Nagtrabaho ko tangan duwa sa tanto agasawa. Tulungan pwede di kakapsat ko. Sige, tulungan tanto ay nga duwa. Duwa tanto't mang tulong ka lagi duwa kakapsat mo. Tinaskin. Matong palintik kis ti puso ta. I love you. Stella, sikat ibiyag ko, sikat iraksak ko, sikat na magbalbaliw kanya. Gabukeng ka kahit nagraduaran, gapumatlakeng ka, nagsingsing ba, uy, Albert, Nabutak lang ngayon, nagpadpada kaming nalamo-lamo manong name kay ni Albert, kadito nga dinigos na karagitek kakabarang agek, itinandumad, dumapasat ibagi ko, Albert, ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig ka at unay-unay. Sabsabalik ka. Naburagan nga namin pinsan, ti salsalamat metak a kristal, napisagan ti telon, ti langit, ket kastaonayan, ti panagampayak, minga ng tukno-tukno ti langit na, Albert, Stella. Oh, Albert. Stella. Oh, Stella. Oh. Na kami tinagkatuluyan, manong nimi. Dito'y kami lawag nga nagkalaysa kat kastaon ni ragsak na tatang kininanang gabutan na ragsakak na ragsak na. Kading kanimi manong nimi kini Albert nga da kami talaga timang pabasa kading tuwa kapsat ko. Dito'y kami nga nagnayan iti sidong ni mamang na, ti katugangan. Dito'y kami nga grubuhat nga mapan mga opisina, dito'y manong naming nga nagibit, dagiti talo nga puko ni mama.
Apo ko datatang kininanang. Dagiling parabo ni Apo Diyos kada kami nga anak kin Albert. Nagaragraksak kami. Awanan ti sa pula mi pay. Napagraduar mi ngayon, manong naimi, dagiti duwa kamsad ko kada damot ten pamilyada. Napadakkel mi ti balay, ti family house mi, ket di burudek, ken ti asawa na graman ti anak da. Sadya da ngagnay da kadwa da tatang kininanang. Dito nga ron, ti pagkasarita, manong, ket thank you, itilaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko ma, dadawat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada ka nagdangag ken nagbuya, more power to your program. Tiyagyaman, Stella, itilawag sila. Thank you, Stella. Thank you mat kadagiti nagbuya, ket siyempre, ingkay tumula ulitin nga buya ito na aldaw, iti programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag, talabi pinasbutlang iti at dog nga panakay portray dito nga pagkasalitaan. May isa ka nagiging tayo pagpilian para ti panakapili ti bestseller of the third week iti bulan ti July. Ti programa tinga lagip tinapalabas iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award. Thank you kin Stella. Unong Stella. Thank you kin Erlyn Destavillo ti panagbuya na. Nag-thumbs up, magustuhan niya di istorya. Masaknan. Yan, masaknan ni Stella. Itikas kini Albert nga di naman hamat nga agbasbasa. Imbag napagbagaan niya. Tese Serrano, Bachuchay, Arnel Sambos Unido. Erlinda. Ni Erlinda Pantirsete, Feli Caser, ni Matda Yolanda Kalumpit, Erlinda Rosete, Matda, Feli, Linda, ni Matda, ni Rubian Agpawa, thank you, Australia ka di. Janet Balcobero, Australia ka di, Stella Haduka. Napanan natin, marayan. Okay? Sige. Okay. Okay, Madam Damalaang, agsubliak mat lang. Isaganak lang dito sumaro nga programa. Sa paiktag programa iti dir manong nami, taad na papanak ti alas 10. Okay? Thank you for watching.